di message bukan oleh Manipur da ing batapa du masanti weba leba mahani gi people du dan jan bagi step kenu de kumbum de ko sangi si adu kenu de ate ina ti am sang ko do ko de kana bakana da ko ko na te bida Manipur da ko na chapa phang tra lambi mayam tingjan gi lambi mayam si mo na hang pira banina madu bo ko na mo ko gi order du invoy na ko na mo gi obe to boy na ko na chapa ne ba ko mission si mo de kana ho na te ba maru ina Manipur da place lang na adudi mo ya so mani sidi le nga kwa me adudi ka do wi long to no sin mo nga mo do ri ka do wi long to pi no nga mo da ba mo na so de ba ki security pi ni ha ni lo security to ni so nga me ho lo ha ba ne ba so nga ma sidi dum mi mo di ga men ta da bin dum ta ro ka ni mo khang ne ba adu khang na du u na ta kan ta ho lo ko lo ke na ha la ga me am sa na ma ko de kana ho kana ba ho ge ra ba ki question do ne ba ji ko le je adu na sidi mo ya so ba ne ba de mo ga so di le ba me am de apology to ka me mo so gi ba me am to so ge ma tam ka tang me am to free movement do ko le phi ga bio adu do de ko ju ya ge ba adu na mo free movement ta ro le ha na ko di free movement ba ga ba ko ja pa ne ko le ba ko anywhere sa kan ji ko khum to ri si a si a ko gi bele gi di ko gi khuna ko sing khang da ma khang de ke mo yam na ba ko gi order ji follow to gi yang ba indro mo na ba ma tam lo phi ga tro ko lai 6000 ko badane ha ba ne ba 6000 ji 4000 ga khare hen gra ba ne ga na pu de si ma ta ko gi kana kana ge minister gi mayam da box ma ka da no mo tha do kai tha da no lising me tha da gram ne ba si oi ba tar ga di more than 6000 yo nakalam mo tha da dri ba mo piroi hai ri ba si mo india lang ka sing na ba ne ba india lang ka sing na ba ne ko ne india lang ki order to ko ne follow to ba ne ba adu ba tar di mo india lang ka mo ne necessary action la ko si kari no ba so ba India government bu ikai khunu ut boina follow on to boina aikoina Federation of Civil Societies na asobo thongdang ama lawraga madugi government thokriba union government thokriba order adu bo aikoin in boina ngasi gi khongset asi satpa yare haibasi aikoi fox na asobo thongdang ama lawraga sinjabani arubo mikupsida aikoi gi paramilitary forces haibatare rapid action force maksu yausale aduga including the state forces su yausalaga aikoi gi ngasi satka dor khongset se satpa yarwaina athing bisale maramdi matam tu da get one the thokiba aikoi gi America gi order do madu ngasi lakta da mo applicable mayam mo criteria mayam mo enforce to dum to hole yawa kari gi dum da get one the thokriba numitu da na kari ta haidraga each and every citizen putting free movement on hairaga ngasi na adu yaogadamni ada yawu yadi adu tawgadamni peace rally satpa yarwai including the aikoi gi DC gi permit yaogadamni ngasi impose to rise han mamang impose to di kari gi no aikoi na ngasi da gi numinini humni gi mamang da gi aikoi na ngasi power ga satka dori ba aikoi route haiba tare Imphal East DC Imphal West DC Kangpokpi DC imane Senapati DC da aikoi na permission seek to weba adu gi permission seek to bodo adu gi aikoi da ngasi hongta makoi da gi karigumba response amta pirakti lakti makoi ne satpa yadi haibigi pawsu hairakti satpa yagani haibigi pawsu hairakti aikoi da adu itarga di Union Home Minister na date one da thokriba order se ngasi lairiba aikoi law and order dum season na ba aikoi gi paramilitary forces sing aikoi security forces sing china order du violate tawra haiba wang sima koi chawn leira sida aruga ngasi khakta da so aikoi ngarang na hanagi aikoi ne sinjari bising si intelligence ki report so aikoi center amadi state so puno loina phangam mani thinge haraga di ngasi nomani ni wal nge mamang de gi aikoi na horpa aikoi gi movement si di hon thingbidraga ngasi khakta da aikoi de thingbira puse sidi India government Manipur government na miyam da kari arunba lalung sanari no haibise ngasi miyam punmo ki wahang ne ba maramdi ngasi union government na get one dagi free passes ko hingani hana haibada aikoi na we the Federation of Civil Societies we all are belong for the people of this state that's why we are arranging this goodwill mission kana gumamta na ngasi government of India gi follow on rules follow on to boy na ngasi kana ma civilian amana ngandu chatpa ngamgadra ba aikoi Union Home Ministry mai order to follow the wena madunga moi do ponina aikoi na Federation of Civil Society si miyam gi dum ta leiba miyam gi dum ta solpa adum organization angoi bune aikoi miyam gi muthilaga ngasi ma koina thamgi ba thaja bodo madu thabak oin onthok ta bra haibodo aikoi na madu aikoi na trial tawjabne ba